Smeh može spajati i razdvajati ljude. Kada se smejemo sa nekim, to znači da prema njemu gajimo određene simpatije, da nam prija prisustvo te osobe. To je smeh koji spaja. Međutim, postoji i druga vrsta smeha, podsmevanje. Kada se čovek podsmeva nekome, on ismejava nešto što druga osoba posjeduje. To može biti izgled, ponašanje ili stavovi. Podsmeh je socijalno prihvatljiv način da se povredi druga osoba i njime se čovek odvaja od osobe koji se podsmeva. Podsmeh stvara dve grupe, mi i oni. U ovoj epizodi Sunđer Bob ismeva Sandy. Govori da su veverice glupe, smrde i da ne umeju da zamene sjelicu. Time jasno stvara granicu između nje i ostalih. Kada postoji takva podela, vrlo se lako ismeva onaj ko je drugačiji, što je upravo ono što se i desilo. Svi su počeli da ismevaju Sandy. Podsmeh ima još jednu karakterističnu osobinu. Osoba koja ismeva drugog osjeća se bolje povodom sebe i zato to ponašanje nastavlja, čak i kada je svestan da ne bi trebalo.